Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye mugiye kuzwaho nanjye Fabrice Mporana nayo. Muri aya makuru turabwira ko umurenge wa Mbazi mu karere ka Huye hagaragaye impanuka ihitana shoferi abandi barakomereka. Nituhava turabwira ko Sandra Tete yagaragayeho amagambo afobya jenoside yakorewe abatutsi umwaka wa 1994 kuri Snapchat ndetse no kuri WhatsApp nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry B. Nituhava turabwira ko umutwe w'umuvetro wa Huye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iduha muri Qatar mu cyumweru gishize mu buryo bw'ibanga. Izo ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho, gusa tubasaba kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mugiye muyabonera ku gihe. Gusa amakuru yacu n'umunyemerero yahereye mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye hagaragaye impanuka ihitana shoferi abandi barakomereka. Impanuka yabaye ku masaha y'umugoroba, imodoka iri mu bwoko bwa Volcano bivuga yuko yari ifite umuvuduko mwinshi, biza gutuma ari nacyo cyateye iyi mpanuka, bituma hapfamo umushoferi abandi barakomereka. Imodoka yari ifite plaque 504 M. Abaturage basaba ko hakwiye ubugenzuzi bwihariye ku modoka zitwara abagenzi kugira ngo bagabanye impanuka nk'izi ngizi, ndetse biragaragara yuko imodoka yari itwaye abagenzi yangiritse cyane bitewe n'impanuka yamaze kuba yakora. Biba nyuma y'uko leta y'u Rwanda yatangaje yuko igiye gushyiraho ingamba ko abashoferi bazajya batwara abagenzi bazajya bakora amahugurwa y'amezi 3 kugira ngo bagabanye impanuka za hato na hato zikomeje kugenda zihitana abantu ndetse n'ubumuga bamwe bagenda bagira bitewe n'impanuka bagiye bakora. Mu yandi makuru, Sandra Tete yagaragayeho amagambo apfobya jenoside yakorewe abatutsi umwaka wa 1994. Amagambo yanditse kuri Snapchat ndetse no kuri stati ya WhatsApp. Yanditse amagambo mabi agira ati: ndibuka abatutsi bishwe n'abahutu ndetse n'abandi barwanyaga jenoside. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry B avuga aganira n'imva ushya yavuze yuko ibyo Teta yavuze binyuranyije n'amategeko ahana ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse avuga yuko usesenguye neza ibyo Teta yanditse binyuranyije n'amategeko, ndetse anavuga yuko umuntu afite uburenganzira ndetse n'ubwisanzure bwo kuvuga, gusa akavuga ibintu byiza bitangiza abandi ndetse bitanabakomeretsa. Aya magambo rero Teta yanditse biragaragara yuko atavuzwe rumwe na bamwe mu bantu bamukurikira, kuko comment bamwe bagiye batanga hari abagiye bagaragaza yuko ibyo Teta yanditse bipfobya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse abamwe bakavuga yuko ngo nta kintu kibi yanditsemo nk'uko bagiye bagerageza gutera comment. Gusa umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry B yashyizeho umucyo avuga yuko aya magambo Teta Sandra yanditse apfobya jenoside yakorewe abatutsi umwaka wa 1994. Ubusanzwe Teta yabaye igisonga cya Nyampinga wa FB 2011, ubu akaba atuye muri Uganda, akaba abana n'umugabo wiwe bita Wizi, akaba ari n'umuhanzi uzwi mu gihugu cya Uganda. Mu yandi makuru, M23 yahuye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iduha muri Qatar mu cyumweru gishize. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga yuko umutwe w'umuvetro wahuye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iduha muri Qatar mu buryo bw'ibanga. Ibintu byahise bituma abantu benshi babyibazaho, kuko aya makuru nta muntu n'umwe wari uyazi. Ni ibiganiro byabaye mu muhezo, ndetse nta n'umunyamakuru n'umwe wemerewe kuba yakinjira, ndetse no mu buryo bw'ibanga nta muntu n'umwe wigize ubasha kuba yamenya ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahuye n'umutwe wa M23. Ibaye nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko perezida wayo perezida Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, yagiye arahira indahiro nyinshi avuga yuko atazigera aganira n'umutwe wa M23, ngo kabone n'ubwo wagira ku muryango w'icyumba araramo, kuko atazigera aganira nayo. Gusa ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yemeraga kuba yaganira n'umutwe wa M23, hari abantu bavuze yuko uko yemeye kuganira nawo ngo ubungubu yaba yageze mu muryango w'icyumba araramo, niko yagerageje kuba yavuga. Ibingibi abantu bagerageje kubivuga ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagendaga i Angola, i Rwanda, agahura na Perezida wa Angola Joao Lourenço, bakaganira ko bemeye kuba baganira n'umutwe wa M23, ndetse itangazo ryahise risohorwa na Angola. Gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kintu yari yigize ibivugaho, dore ko yaje kubyemera bitinze. Gusa M23 icyo gihe yari yagiye isaba Repubulika Demokarasi ya Kongo ko yashyiraho umucyo ku byo Angola yatangaje ko bemeye kuba baganira n'umutwe wa M23. Gusa nyuma Kongo yahise yemeza ko yemeye kuba yaganira n'umutwe wa M23 nayo yahise itangaza abayobozi bazayihagararira mu biganiro bizahuza umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byari kubera i Rwanda muri Angola. Bari buhuze na Joao Lourenço agahuza umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi biganiro ntibyaje gukunda bitewe n'uko M23 yatangaje yuko ibiganiro itakibyitabiriwe bitewe n'ibihano
byafatiwe abayobozi babo bakomeye harimo uwo bita Bertrand Bisimwa ndetse na General Sultani Makenga. Ibintu byose bituma M23 itahura na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byari bubere muri Angola i Rwanda, ndetse ibintu byavugishije abantu benshi bakibaza impamvu umutwe M23 utemeye kuba waganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikagaragara yuko umutwe M23 ngo udafite ubushake bwo kuba waganira n'umutwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi uwo bita Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yemeye kuganira n'umutwe M23 nyuma yuko yagiye arahira indahiro nyinshi avuga yuko atazigira aganira n'umutwe M23 uko yagiye yita M23 amagambo menshi asa nkaho agaragaza yuko ari ibyihebe, ndetse akanagaragaza yuko ari abicanye, ndetse akanavuga yuko ari ibipupe bikoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda. Avuga yuko atazigira aganira n'ibipupe ahubwo azaganira n'ababikoresha. Birumvikana yuko yavugaga ko igihugu cy'u Rwanda ari cyo gikoresha bino bipupe, aribo umutwe wa M23 aribo yitaga ibipupe. Avuga yuko kugira ngo aganire n'ibipupe azaganira n'ababikoresha. Aya niyo magambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagiye yinangira kuganira n'umutwe wa M23 keshi, avuga yuko atazigira aganira nawo kabone nubwo bagira ku muryango w'icyumba araramo, ndetse akanagaruka avuga yuko ari ibipupe atazigira aganira nabyo ahubwo azaganira n'ababikoresha. Ntago ari rimwe uwo bita Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagiye avuga yuko umutwe wa M23 ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda, kuko yagiye agaragaza yuko hari n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiye gufasha umutwe M23 mu kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akanagaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda gisahura amabuye y'agaciro ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wagner bagaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda ngo cyavogereye ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye isabira igihugu cy'u Rwanda ibihano inshuro nyinshi, bavuga yuko nyine babateye ndetse bakanabasahura amabuye y'agaciro. Ibintu byanagiye binatuma igihugu cy'u Rwanda kigenda gifatirwa ibihano n'ibihugu bigiye bitandukanye, harimo Ububiligi bwanacanye umubano hagati yabwo n'igihugu cy'u Rwanda, harimo igihugu cy'Ubudage, harimo igihugu cya Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Ubwongereza. Ibi ni bimwe mu bihugu ndi kugenda mbabwira byagerageje gufatirwa ibihano bitewe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagiye basabira igihugu cy'u Rwanda inshuro nyinshi ko babafatira ibihano ngo bitewe nuko bavogereye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ndetse bakanafasha n'umutwe wa M23 kuba barwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iheruka no kurega igihugu cy'u Rwanda ko ngo cyakoze jenoside, ndetse bavuga yuko ngo yashyirwa mu muryango mpuzamahanga ko igihugu cy'u Rwanda ngo cyakoze jenoside muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje irega igihugu cy'u Rwanda. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyagiye kibitera utwatsi, bavuga yuko nta nyungu n'imwe babona ko bajya gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo igihugu cy'u Rwanda kigashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gifasha umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Na n'ubu ngubu bakaba baha intwaro, ndetse bakaba hari n'abasirikare bakomeye barinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bari mu mutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Gusa inshuro nyinshi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye yivuguruza ivuga yuko nta hantu ihuriye n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Bavuga yuko ngo FDLR itakibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi bakavuga yuko ngo abahari ari bakeya. Gusa mu nama ya UN yari yahuje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, u Rwanda rwe ruhagarariwe na Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, yarabanyomoje avuga yuko FDLR ikiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse banavuga yuko umutwe wa M23 uheruka gushyikiriza igihugu cy'u Rwanda umujenerali ukomeye. Uyu nta wundi ni General Gakwerere Jean Baptiste wagize n'uruhare mu rupfu rwa nyina wabo na nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame Rosalia Gicanda. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko FDLR ikibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse anagaragaza yuko ari yambaye impuzankano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana yuko ari ikimenyetso simusiga yaragaragaje yuko FDLR ikibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None kuri ishuro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yarahuye n'umutwe wa M23 iduha muri Qatar. Gusa ntabwo haramenyekana ibiganiro byaganiriye ndetse n'imyanzuro yavuyemo. Gusa ibiro ntaramakuru Reuters bigaragaza yuko mu cyumweru gitaha umutwe wa M23 uzongera guhura na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaganira, n'ubundi bakongera bagahurira mu biganiro. Gayo makuru rero narimbazaniye nge na Fabrice Murana nayo tubifuriza kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe. Ndabashimiye mugira amahoro y'Imana.